wasekhaya geen mathata ne problem ons nambaza ons khamar an ngokuba sibona imvula inetha lihlaba umhlabi la sisibuza bana kuske kwathini kakade hayi le weather uyazi be control ba akusafani hayi akusafani ngokungavuka kubanda nyalo silanda ijasi kube ndakisana ithi xa uthi kuhamba ibhaji livela hayi le weather nyalo izaxakekisa no mara no I'm good. You know what's ekhaya you know one of the things ekithithile nyana ke share fela ne yeah can I share? Yes. Can I go deeper? Go deeper. Yeah. You know why ekithithile nyana I think that thing yan two son mamedi ke o share la fela dumelantle le kapela ka la Facebook ke Pastor November and Victorious Faith Ministry. Pastor November and Victorious Faith Ministry ke life mo le ke kena TikTok jole ke bana ka ba break I don't know what happened because ke kene mabone ne ke le TikTok until 1 o'clock I get with I think now mamedi ka Monday ne ke bua ka kanto agreement ke na Monday motivation so ka Monday ne ke bua ka hore it's very important to live according to your ability. Bohona le. O phelo latella bohoni ba hao. Skalatel. Ya obana 922 nama milhleki ke phelo latella bohoni baka. Today o depend on ke gona ha kae today. Ke phelo latella bohoni ba today. And then if hosane bohoni ba ka mkhemong bo ba otherwise modimo am antshintsha nkisa develeng I live according that ability I will latella bohoni ba letsatsi leng ke phela and I am too samamedi that is why ke thutile ngore it's very important that but we must learn to be flexible o be flexible for bophelo you must learn to be flexible for life you know because I'm taking to yona wa se kai kore sometimes renali the wish my life in a little decision yeah I want good life has decisions renali the wish life it don't get a decision my life I mean it don't get a decision so if you're not flexible you can be very much frustrated you can find yourself only miserable because life as we speak today but one of the planets so come up but one of but life you have to change everything so life that's why what in life it will humble you Mumamid have learned that in just to be flexible and for you Oscar miserable good fella you need to be flexible if life pushes just go. So do I need to listen to life? Sometimes we don't have a choice. You can if no choice. You can fight if no choice. But but how no choice, Simon. Let's say how no choice how no choice. I'll give example. Sometimes I get some shala. Yeah, but don't lead into total but mommy lauka baruba change it won't change. Kore ha re tle ka taba manyalo kapa the relationship ha re etse mohlala if muthatsa o batle momamedi you are not going to change that umuntu ngaka ngakufuna akufuni kore la ka ba yetsa and if you have tried to fight ulwana lento you are going to be miserable because that thing it won't change when no ke tsa mohlala ka life general runa le dintho tso momamedi wa ka rata tse dingwe ka di lwantsha because di matleng a hao tse dingwe ka le ka o di change because di matleng a hao but tse di momamedi wa ka rata life is a kujikitela man life ka o phoqa man e tla o phoqa because today dintho tse o re leng tsona ke tseo kapa tseo bophelo bo re pusheditse ngo tsona ke tseo re neng re sa intenda o ba tsona kuba khona lwena awuno nkutla tla ba explain life ngama dice sometimes it pop sometimes it grab that is why Bible le yona e tshejwana e re una le 7 years ya tlala na le 7 years ya gore ka montso mang ho bolela re life in a le season
Come on, Toma. When I learn go into the tickets at my aunt, Mammy Karata. And sometimes when the into do poke I do disappoint. I do poke because only useless. Sometimes things they go poke not because only useless, not because of snack and look up only only weak, but because of life. Mumma Bopilo. Nama Midagarata, you titular Bopilo today about Jena. I can mind. Yeah, especially when you feel Oriana and Casilans. My medical care. That is why can I stress it. This thing called life. Mete se ke shemele metse bera fela ka bora hora yena ya borobong. Doctor. Wasekai? Nando tso sa dimelong go tsona. Ke a tseba. Ona ya pele ke. Ya pele ke. Ba ke batla re shebele ngwe fela. Okay. Tse di tlo tla re di bona. Okay. Ma le rato ke a tseba wa dumela. Ha bohloko. Yona nawe. Smart selling trapper song. Ai, Mamedia, you know, give me 150%. 150%. I can give me a little rat on a book. Let's let him what way. How book. No, you mutulin. I believe so much, sorry. I will move to Santo Piland. Lemozolo break up white to me. How so? Mozolo. How so? Mozolo. Right. Because on na go hlokala. A re tlole mojolo. Okay. Ye ke tseba ngore o lwantshana le yona. Ke divorce. A we ratisisi hantle. Access yona ke ba. A we utlwisisi. A no yona ke rata. Le ha kana go o go bua ka batla o utlwisisi. La ke rata ntate. Fela he potso ya ka ke. Bona le mmamedi a dutseng lapeng. Ona jwa le tshena. Are man Lena ha ke dumele divorce mare ho boetsahala eng kapa ke maemo afi a o ka etsang hore o ba peteletse buitse a ngwana mme o ka nna lahlela thawele ke maemo afi bane ihle a mangatanya wa tso se kai Mamedi a Christ ke le dumetse bile ke live page ya ka Pastor November and Victoria's Faith Ministry ke live mo. Although you are 150% or I don't believe that being a divorce. That is why now ke try ka ditela tsotlhe re mohlomong ke tla ka di solutions especially for the tsena tse causing divorce. Le mabane I had a show mo TikTok e qadileng ke show ka bo ke show ka leka to 10 kapa ka 10 mo Mamedi show ya ka tsile ka 1 re bua ka taba divorce. There's a lady yaneng are monna wa hae o yentse ngwana, so this lady ore monna o yentse ngwana and then so a yetse jwang and because monna ona sebetsa jwang Bloemfontein ba dula Pretoria bona so ona hana yetse jwang but ke ba reno phuma so o tsamaye so lenyalo leno so ke le get out of go of what you call let him go ka ba twa bua ntwe. Okay, there were, some of them don't know, but ask about it. But Nike like I crash on it. I crash because I don't believe as much ki divorce it, Mamedi. But nkasi do me labor to ba divorce because number one, Mamedi. Can I give you about to Mabani Kilo? Hanle bona mi kuku ilime ngata. And I do labor to about divorce, break up, and if hanle bona mi kuku. And when Udula Fato Shaba Mikuku, Taba Mikuku is still growing. And the Togo is one of the things a croissant Mikuki be mamata. Divorce. And when I let Batu Mumami about to them Matum Abona, today Bakara Mikuku. Divorce is one of the things that set somebody tomorrow, Katin Makata. Dingata into six at the Batinka divorce because I know divorce can change a person. Mumameduka change over something you know Sanahan. That is why Ronaldo that by banning. Kemat award to an extent that was a recover. That's why Ronaldo make it the tsena because abasa khona ba bang abasa khona recover so ingata dinto excited ba tlinka divorce dingata holo dinto tse etsa nkere nanka se support batho ba divorce mame and ya o qetela gore I saw rona le batho ba le today ka mara divorce ba so recover. Lanto ilimazi ngondo yomuntu I affecta motho emotionally, mentally, spiritual. And kabakala divorce. That is why today, baba today we are still struggling. La hase rea chola kaparabaka di partner kaparabaka unyala hape. It's a struggle kabakala di divorce because babang divorce di ba sile ba limits.
ba bang ba lemetse dipelo ba bang ba lemetse dikelello ba bang emotionally ba lemetse and ba bang o tolerabile o sa le ka ra lenyalo le leng hona le batho ba nyalaneng gape mara sa mo sheba batho ba bang ba lemetseng ka baka la divorce le hoja ba ikomitile ba le ka ra manyalo a mang ba bang hona le batho ba ditseng le di patient ba o ipeta ba sekang hona le batho ba ka ra manyalo mara ba ditseng le di patient ha dule le musa ha se mosadi motho for now because udula le mothantseng a ikoka but you are not aware because ya yetsa ntho no re commit re kena manyalong ka relationship ka commitment re nahana re fodile ka ntse re so fole so divorce le maditse batho ba bangata to an extent hona le batho ba ka ra manyalo ba dutseng le dikulane o dutse le skulane mo mamedi wa karete o dutse le motho a qhwadileng kelelong o dutse le motho a qhwadileng pelong emotionally mentally so ingata ntho e tswang ke divorce mamedi I cannot support about divorce but hona le mo ke reng nka reng o swa ka kapantate tswa o balea ka maoto mabedi nka bina pile re baleka genyawo zimbi ai balea number 1 mamabedi yara e batla linkepela yena ya qala mo hona le a physical abuse mo le tshwarana ka motho ka pa le isana matso baleka ngenyawe zimbi momamedi mo hona le a physical abuse so mo shapana ka matso momamedi tswa o bale it's one of the things na ikileng ka ya ntsha mona freedom ska ntse ke le mona because nna le mosadi wa ka ne re trapana hle mosadi wa ka wa pele a me re trapana ntate ne re trapana re trapane re pele re yake ne re pele re pholoso ra ba ra pholoso ra tlo trapana se re le mamruti le ntate mruti ne re trapana go senka sonta batho ba bina worshiping so man o emetse mruti ntsa gamme mamruti le mamruti o ntsa ra mruti lona ntse mo ko re mamedi le lwane hore le be le tlwele le re le tla kwetela le go ke tswa mo round 2 ha o qeta o rera ke re ke o qeta o rerela batho the same people ba o qeta o ba rerela ba gotla mantsi ba botlo le khalmela ai a unko mo na le a physical abuse mo mamedi ba le ka maoto mabedi because today hona le batho ba ka ra mabika ba shweleng ka bakala that thing ke apela yeno yona mamedi ka ra tantswa so ha o sa kgathalatse hore ina le di benefits e jwam phuma tsamai ke apela ya bobedi mo mamedi mo honang le argument tse snang di solution yona le batho go nna jwa mo mamedi hona le batho ba lwanang ha ba lwane physical fight mar mo mamedi they will argue from 9 o'clock until the next day on the bank ke tswa teng he le ke na le experience ya yona mamedi le argue go tla mantsibua and of the following day le be le tlo kwatelana mo mamedi ele argument and argument o yo hona e mo bua ntwa e batlang e mo bua ka mantsoma there is no respect up there is no respect because emulemu ubwanthwe because where there is the argument momamedi ha ona respect emu ubwanthwe batlang le wena o retaliate ka mantswe a monga kotsi le buisane ka mantswe a manga kotsi a yetsa ngore ka morantwa yeno o tholo le na le di wound le metse le na le maqeba but not physically but mentally because again dinto tse jwalo momamedi mo una le argument ha ona respect ha ona there is no respect mo na le argument mo le ka rock to tolor le sebedisa mantswe ho hetana o le ajua le be le qeteletse le sebedisa mantswe a mang a itseng ho hetana o tolor ke o heta ka mantswe a go heti physically mara go heta ka mantswe le wena o heta ka mantswe mamedi tswa ha mono phumana ambani ke a le kopa sama le no ka paka no tla tlo thusa ke la le vene tsengata tla tlo la ishisa phumana ya boraro wa sekhaya re mathaka tsona ntate ya boraro mo mamedi wa karatana we lenyalo la lona le na le chance ya progress bare o bothola le ka ra lenyalo leo le ho sena progress all together hona le manyalo ka pa relationship tse janna ko ya batho ba bang tsa lo iphinda na le di partner mo mamedi tse jang nako
o thole hore you are the o ka ra partnera es na mo e batlang go ya teng ka bophelo and wena you want to go somewhere but to phela le motho because but I ke demonstrate ntho eno wa se ka ikela ke re mo mamedi ha ke bua ka ntho eno bile ke kupela ke tlele demonstration eno e tlo nsenyetsa lego ke hlola ke re when mo mamedi o phela le motho ya sena mo a batlang go ya teng ka bophelo number 1 if le delay kapa le senyetsana nako yena a senyelwe ke nako because already ha ona mo a batlang go ya teng on the vank mo mamedi hona le hona le di partner tseo ha dina toro ha una mo di batlang go ya teng but they are very good to waste your time ba o senyetse nako and number 2 I mean o tlo thola o rebile there is nothing a contributang ka yona there is no plan there is no future there is no direction lenyalo lena mo mamedi if le se le lekile o batla thuso marbele sa gone ithola you know a robale and but what you mamila ba mind ba senyelo ke nako next because you know why ha tswa food distractor wena lo senyetsa wena nako because yena ona mabatla ya teng yeno ke bua from experience nna mamili wa ka ratang na le moshimane mo no tikishekile di place man ona bitso shekile nna le yena ne re le domo feta bana bohle sekolo so shekile na etsang ona reka di sweets tsena tsa di expense ha bana ba ile breaking and then abanka di sweets tsena di bea di tulo hore bana ba kena ba je di sweets nna le shekile ne re distractor class ne re sukudisa ne re ba pala re distractor bana ba ruta ba batlang go bala and ntho tsobane because nna le yena shekile ne re senyana kwa rona and then ha bana ba qeta I mean ne re sena mo re batlang ya teng because ne re fail now ha bana ba qeta o ja di sweets tse shekile o tlo ba shapa sekolo setso o tlatsa kolokoti ka mobu ha qetile o tshwara trata o fasa kolokoti ena o etsa kolokoti ena tjena bana ba tlo feta one by one ka kolokotinya e tletse mobu o metsi mo mamedi ona shapa bana di gopo ka kolokoti metsi ne tlo go jwetsa why because na sena ma ya nteng so when o le ka ra lenyalo less non direction le was non future there is no progress because baba mbalona mo mamedi wa ka ratang ha ke bua le wena tse e bile you are doing well pele ko pana le motho phelang le but today bophelo ba bo yemi phumane tsamayang ya bo 4 okay dingata kre mara ke kopa batla ke matha ka tsena ya bo 4 mo sa tsebo runyetswe ke mang phum nna le batho ba nyetswe mara batho ba nyetswe ke mang o bolela jwang doctor o thole go nyetse mara o mong le o mong family ya ka ona le lentswe lenyalong lena you don't know or o married to who ha o tse bonyetswe ke ma kapa nna o thole ke bonyetse mara ke tsebo ke nyetswe ke ma e mong le mong nna le batho ba jwalo o thole re go nyetse mara go nyeletse le package le family ya lona kaofela ha ke na lentswe nna qeta o bua le wena there is nothing ya ka o inga because ntle le nna ona le batho ba ileng bona ba controlang ka mantswe mang o nyetswe ke batho bana ke bona batho bao now hona le batho ba jwalo mamedi ana manyalo a jwalo ha ona mo a yang teng because qetelo ya qetelo even if you can commit le motho na the decision tse o batla go dinka o tshwantsa lo a lo batla approval when o bua lena le plan mo mamedi wa ka rata family ya ne ha ba tla ba fika ba change everything etsa o qetelo tso sa tsebore di chatane no bane apa o nyalane le mang because e mong le e mong o na le a say mo na le nyalo lao e mong le mong now le nyalo le jwalo mo mamedi ke lena lo re la ha o batla o ya right it depends on batho bana ba phela ba controla motho na wa hao ke baka because as we speak rena le bontate mo mamedi ba o iling ba controlling ba ha bo bona and there's no plan because if o batla o etsa ntho wena mosadi wa ntate o batla baby ha re etsa ntho itse o tshwantsa lo botsa batswadi ba re ba re and then batswadi ba if ba re no ha ina ntho e tlo etsala phumana because mono o bolela ra wanyana I mean how to bonyetse mang ka bonyetse ke mang right dingata ka ba giri tlola re tlole re tla ne re di fokotse dingata ntse re di fokotsa ka bo okay ka bo ngata di tla re phelekanyetsa okay ka bo ngata di tla re phelekanyetsa jwale ho etsahala doctor hore tsena kaofela ha di etsahale ho etsahala be tsena kaofela ha di etsala mamedi o ka re tshwara fela mano sorry ho 069 846 5476 ke mo tla re fumanang teng le Dr November 069 846 54
76 wa etsahala Dr. Fumana hore tsena tsohle tse o ntsong o di bolela ha di etsahale fela o fumane hore motho yena yo o dulang le yena hayo fela o teng very distant le ka tlung ka bona le bagotsi le ha le robetse mane beteng le bagotsi o nke kgoditse tharo fela ntse le bagotsi le eletse jwang ka taba e jwang wa tseba ne ke re ke tlo tla o yona yo ne ke re ke tlo re hape lenyalo leo o ka tswang ho lona ke lenyalo la hao o le mong mo tla thola hore you are alone to that marriage kapa to that relationship but partner ra we te mari wena partner ra hiyo you are alone o tsebana le manyalo a jwalo mami la karata mo o tlo thola hore you are married kapa lenyalane le motho hao mara mo mamedi ka se sotere o hela o itlamela everything mo mamedi wa karata e etswa kwena concern a dintho di sa tsamaya hantle kwena ya concern ya batlang hore le lokise kwena ya concern a batlang hore le build kwena concern kwena etsang everything ka matsoma o nyalane le wena hona le batho ba nyalaneng le bona you don't feel your partner how na ma appearance how na more are involved in how na financially emotionally how na more ahlahela then what is the use how can you say you are married to somebody but unso o phela le mo o iketsa dintho le mo o suffer because I think when I was a kind ke hlola ke re modimo ha na etsa lutula right abali etsa la left una etsa hore la left le thuse la right le la right le thuse la left modimo ana etsa letso la right una etsa hore letso abali etsa mogotsi wa lona la left modimo na etsa rena una etsa letso lena la right le ske la safara that is a etsa la left so ka mo madimabe ke hlola ke ra iketsa mohlala ka ntho ke re sit down o check motho ana le stroke lutu yana le stroke le tsoho mo mamedi motho a tshwereng ke stroke ba ka ipaka batho a tshwereng ke stroke lutu lena le one le normally le a safara le tsoho le one le a safara because lena le mothusi mare mothusi ha o useless ha na molemo because o te lutu lena le le tshwere ke stroke le te mara le sebetse now lena le one le normally le right le itse ke lona le tshwantse le jare body ena ka ofela ke lona le etseng so and hona le batho ba jwale ba ka rama mfuto jwalo manyalo mo o tlo ithola mo mamido ka rata o ka ra lenyalo mara hantle ntlo nyalane le wena motho ena ona ma appearance ga ona ntho a ikgatalla ona motho a etsotela hore na sexually o lapile ho le o kae hana taba mo mamedi hore na mentally o disturbed o le kae hore spiritually o disturbed wa ka emotional o limetse ha kae mo mamedi hana taba so hona bolela hore o nyalane le wena phum ha ona monna moskapa ona mosadi hamba tsamaya hle no metse wa SMS because bile ke tseba le buisana hlabe ka SMS ona jole o ntse le ka dikubo because ke tsere o hlabile le nko kwano antsa le tepela mo tse SMS I go we ska ngola ntwe tele le re ke tlo tsamaya o tla bua bohloko re just I go divorce di bohloko jolo ka lefu ha di tlwale Dr. Love bara di tlwale di bohloko jolo ka lefu good evening man of God ke dula le monna o tswang ko nyanyalo for 4 years so ke dula ke mo bolella gore nna ke kgathetse go ba side chick ke mo bolella itse gore 2 years e ke dutseng le yena ga ke bone ke ya pele selling teng sa gage ke gona Monday to Monday o jella chelete ya gage ka potling gana future nna ke sharp ka yene ke nna sabi ka Rockland you tata ngam Oko wemkayo wamyeni waya kowabo nge-27 July until now wathatha everything yakhe net so wandishiya ne-ring sibhuke idate yokuchata yafika lo date yadlula yo ethule nje Tumelando November yo o batla relationship ke tswang ho yona ne ke kgona le motho empa diqeto ne le tsa family ya hae ke tsama ke ipotselo e le go ke ka kgona tsa marato le mang ha o motho ba in relationship le motho o fumana hore
family e tlile pele ntho nngwe e le etsa family e tlameha e be le se ke happiness ka botshabelo. ya Sizwe ke doctor wa o tla ona le batho ba tswile manyalong ka baka la tsona ntho tsena ba bang ke bana ba o tla tholana le bana ba bang ha o runyetse you don't know runyalane le mang ke bana ke moferefere re tla bua ka yona ya bana ke nana santere e hloka di ke re khutlela o yona but e kotsi ke ena ya mara hona le bana ba controlang batswadi ba bona ba baholo do you know that le bana ba controlang batswadi ba ha re tlele bana ba tefang ba tla re ka bana ba baholo bana le essay ba controlang batswadi ba bona batswadi ke batswadi ba now those ke mo mamira ka ratang ke ona manyalo a nka re nna a re tsameleng ka khotso because mo mamira ka ratang who useless ha re bua mamedi purpose ya o tlisa motho bophilong ba o ke eng. I'm going back to lotula right le lotula left le tsola right le tsola left purpose mo mamedi kore how fihla bophilong baka you need to simplify my life. I need to also simplify your life. What's the kind one diva mara? Let's all right, right. Mosebetsi wa tsona is to simplify. Let's all left kapala le left. Le left ku simplify let's all is to make things easy. Mama, now what is the use of renyalane? But there is no peace. Ibile uno tabile biti ra only one. But una le mutu today. Una le batho ba o thola ona le at least 70% ya happiness. 70 kapa 8. O thola ona le 80% ya happiness. O kopana le mutu. Mo mamedi ke bana ba ne ke bua ka tsatsi le leng ka mona. Ke ba ne ke ba the stroll of the hula. Yeah, the stroll of the hula. Well, say, Mukila hula, Colocotia drinky bell, hula, and we taught it cletty drink about to be late, cletter, Ibina Him. How we bulla birbs, or it cletty coca, you ask his mammy to drink, or Bukinia stroll. We hula, Hona about fish, but fish about hula. Utola hula aufman only happiness at 70%. Then I quit abafika hula ufmano you are trained emotionally, spiritually in. What is the use mumamedu kisabatu mapilongaru? And you tell what is the use of ibe no tabile bunyan how no libum but out kisa moto pilomba ibe taboya is gone. What is the use, Mamidi? Because I used to say, Namamido Garata, not living to think you honor did you make. Kine ke hlola ke re batho ba batho re hotse re safara ho tswa re le bane di tswa mo re tswa letseng teng re safarile and we did not have a choice because ne re holela batswading ba runa ne re safara re sena diphahlo re sena dijo re sena eng re robala ka tlasa ditafole re safara mo mamedi what I don't understand kore ibe le no ka di age tsa bo 40 50 we are still suffering. Doesn't make sense what's a kind. It doesn't make sense. And no suffer only how. Ibile mudimu a chinchi a better life here because today Baba Baluna the lifestyle the better. Baba Baluna the routine. Baba Baluna at least seli dulama konga better fita more less one day. But what I don't understand kore emotionally we are still suffering mentally, spiritual, and how we are suffering so kimutomo. O safari swale kima mutumu mamedi hai nang kitse tsenga ring hai tsamaile bana beso and most of na khotso mo mamedi tolor you house tabile tsamaya mo mamedi ska ba dula dintho ntse le jellang khotso because some of you today o qetetse khalo ho tseya o qetetse khalo ho thaba ba bang ba lona how chaisa ka 5 mo mamedi e ka ro ka shwa watswa o sano seng o itswe hape le officing o thata o ya ha what is the use of nyalo ha o qetile botswa fo ya ha ba ba e ka ro ka feta straton sa ha o lo robala ka next door o tshaba o ya ha re be re ba bitsa manyalo dintho tse jwa no mamedi hai amba mbanda go jale Dr. Love hona le hore le lenyalo le kene di kamano tsa lenyalo empa itse ha o kena lenyalo
o kena le motho enwa a ileng a utlwisa bohloko ebe le dumellana ka hore la tshwarelana empa ka mora nako e itseng o fumana hore ha ile hantle ntle khona ntho tsa ne di a khuphuka ke hona di khupukang ka hloohong jwale ke hona o utlwang bohloko jwale le ho feta o ye o reng motho a jwalo o sale ka hare o sale ka hare ene jwale o batla ho tswa jwale bana jwale ke hona jwale di mo kokonang jwale le kile o tshwarelana and then be le ka ka re le a lokisa be le nyalana le mare neng se le qakile ipotso ena powerful wa tseba wa second tate modimo kila mpontsha eng o kila mpontsha eng le baka ko bane ke botsa wa etsala hore mohlomong kana go ngwe re buika ha re bua ka di mental health re bua ka motho e leng hore dintho tsa di dormant di tlo tswa ka marana go itse ke botsa ntho tse jwa okay wa tseba ntho e bua very powerful wa tseba ka tsatsile le tate modimo kila mpontsha mefuta media manyalo a qetile banketsa ka panel ka o lokisa di pleke tsana tsa di panel beaters mo panel beater di koliteng tate modimo ba mpontsha when o ya di panel beater tse ding ba sebetsa ka body filler they don't cut the part e kobile ba tlo kobola ba kobola ha ba qetile ba ibeye body filler and then ba ithatse ka seretse sana wa bona but that it's my time is ha ba qetile ba hohla ba ipenta koloi e jwala hona mohlang e leng e lokileng because ana go ntse tsamaya the same body filler e tlo cracker e tlo tshwatle that is about ba di koloi ha e lokiswa ka di body filler batho ba ga ka koloi tlo tsamaisa letso o batla o feel that koloi ena e nyepereditse ka pajwang manyalo mangata le di relationship o ska baya lenyalong le motho ya sebetsang ka body filler yeo e reng ha dilana le di issues tsa hae a ba beya body filler ziza uvuka di tla tswa mara ke tlo ikhakola ya bobedi modimo ba mpontsha ka lenyalo nkanto ka mofuta o mongwe o lokisa koloi re bitsa cut and joint you cut that piece and take the new one we khotlisetse mo e bitswa cut and joint o cuta e kobile ha o qetile o joiner entsha koloi e lokiseng ka cut and joint le koloi e lokiseng ka body filler di fapane di kolitseng wena mo mamelo ya karata that is why when you are dependent bitaren tsa mannete ba tla bolela re koloi sa itena hloko cutwa e gaule re itlose ba bang ba tla betsa ka body filler so cut and joint mo mamedi ke le unka qeto this thing in kutlwise mohloko but I cut this piece out of my heart, out of my mind, and I move on. Now, here's the thing. Never commit yourself. Don't commit yourself. How would you know? How would you know? Ona le batho la le today ba ntse ba lla ka dintho tse ntswe ke batswadi ba bona wa bona motaka bolela ka dintho tse ntswe ke batswadi ba every time o jwetsa ka batho but not unless ke motho a sebedisa dintho tseo as a testimony kapa a o thusa ka tsona but e se motho mo mamedi wa karata ya dulangana le bothata ba dintho tseo because batho ba jwale ke batho ba sa lebale ene wa mo mamela motho a bua bo ha nna ke matla mpe motho ha ke matle mangwana wa ka kapa ke batle ragadi wa ka ke hopola na nketse ntho itseng le itseng ana ke le ba le ntho a yentseng wa mo mamela don't ignore those things when motho bua dintho tse jwalo o re no nna ke batle mama ke matlampi o kile nketsa so ha ke matla it means that person ke motho a sa lebale and to try to build le motho o reng ha ke matle mamang o nkentse 1 2 3 ha ke lebale ntho mo mamedi there is no way that person at lebalela so that is why we are trying to build le batho ba jwalo ba tlo thola ha le qeta o feel lona le la feilana then una hanore o tlo lokisa then le lokise le sharp jwale o be le commit ba mar dintho tse ntse nga di bua
ka family ha ka bo mang gore ha ba batle ha etseng ha ke batle next sa mama ha ke batle next mo mamedi ho bolela gore that person ana forgiveness and ho bolela gore motho ha lebale. That is why dintho tsohle tse a di entse di ntse di le ka rakelo le hae. Now you can imagine if wena o nona le dintho tse mo yentseng tsona o nana tlo di lebala tsona a sa gone le bala tsena tsa family hae a sa gone le bala tsa bo mang momamedi wa ka ratang not unless motho o di sebedisa in a good way because ona ntho tse re di fitileng but tse di sebedisang to motivate us to motivate other people but once ntho e motho e mo etsalletseng e create a bitterness le ha bua ka yona wo utlore yo o mmone re motho ona wa change you are in danger because le wena wa tseba re tlo mo faila kapo mo kila mo faila so letsa o ntse di tlo hlana go ntse tsamaya o ntse tlo react the same way yeah mathata. Jwale yo ntate November le nna ke dula le patient ka tlung ka monana jwale taba ya ka ke pholositswe ena a sebeletsa badimo ke etsa jwang nka divorce na ai eno na ithathanyana le yona jo novile mhlekazi lenyalong leo la example tseo o di buile are o lenyalong la di example tsena okay are utlwenwa Dumela Mhlekazi le Dr. Nevi. Rate ya divorce e kana mo South Africa e khosiwa ke tsona tsa o tshwana le tseo mo di relationshiping kapa mo manyalong ke nna mmaboki mo khotsong and then it was so fit mo wonda te dumelang and it was so fit ha motho mong a utlo o mong jala sa bele ro baby I love you to ho yena ke lentswe le hlaba one le la ka le tsikara ka le fumana le bitsa o ha hai man mo dulang ka pa molekane wa but ha le fumane lentswe le ha le tsebelo le tsebo ha le tlo strating e kara ka dula le tlo strating ka pa sebakeng sora le tlo ha hai so yes nna ke mathata se ke all right Dr. Nevi nna ke ntlwana le mona e diqeto tsa hae di nkuwang ke jwala jo I go ke go araba yena wa jwala mamedi a ke nka se support le ntse go jwala ke batho o ka mothusa motho ya jwalo o ka mothusa because one serious note bona le dintho tse tlo thola re ke mefokolo a re nke jwala ke bofokodi bo motho mo le mo ka tshintsa mo sane a ke etse mohlala ga le batho ba ta kerekeng ya ka batawa bekhle ke ba rapela ke nka anointing oil ready ke kinya dinkong tsa motho and then a qetile be kere a ihule a qetile ke nke menona ha ikere a ikinye mlomo wa a inkinye mlomo motho gape a hlatse e be o tlweletse jwala ba bangata batho o tlweletse jwala wa bona mamedi but it's when jwala bono bo tlisa damage ka tlung kapa ka ra lenyalo la lona because ona le majwala ona le batho ba tlisang ba o thola re jwala bona bo affected the whole family bo affecta bana o affecta everything le nna yeno mamedi nka se support but batho ba jwalo ka try mo batla thuso because bona mo mamedi ke mofokodi bo motho ka gona go bohlola that is why tseno he ke tse not unless he motho yena ya karang o jwala ya etsa dintho tsena ha gone ha gone o tshintsa but ke dintho tse ka gonang e bile nna ke re ke man ba tseba rona nako eo ke re rekela monna ha o jwala ha o qetile o botliye kwane ke bo rapelle ha o qetile lo bo beya ka fridge nga bonwe o tlo bona ha tlwela jwala so ke dintho tse nyane tse mmamedi tse nka se ke nka supporta gore ka nete di thube manyalo a lona because tseno ke dintho tse le ka lekana go di lokisa lo di tlella tharollo ya bobedi coming to o motho ya polisitsweng ya senga phela le motho wa badimo le di I don't know whether ba kopane pele e mong a polisitswe e mong are nna ke seke o sa polisitswe ka bantsama ba kopane ka ba le babedi before okay now who told Lena inentse le motho wa badimo le yena inentse le motho wa dingaka le yena o sa polisitswe gona jwana ka montso mamo ha o ntate modimo mo file ngwana if ana ka ba bohlale le yena na ka gona go thusa monna wa hae it's just that ba poliswa bana strategy sa wina batho that is the only thing ye shapang ibile le bible e re when o nyalane le monna ya sa poliswang o ske wa molahle
hobane ho tseba mang hore ka diketso tsa hao ka mo wina motho it's just that ba pholoso ha bana strategy basadi ba pholoso ha bana strategy sa winner banna ba bona that is why ba sa kgoneng ho tlisa banna ba bona dikereke because abana strategy sa winner dipelo tsa banna ba bona. Number 2 banna ba pholoso ha ba kgone winner dipelo tsa di girlfriend tsa bona kapa tsa basadi ba bona ba pholoso ha re kgone mo mamedi. I cannot say tloela motho because yana le motho ba badimo because kaofela di religion tsena ne re di dumela le nna ke le motho ba badimo but ke lana ka change so mamedi I cannot say lahla motho because e le motho a tumelo itseng because ha na go ntse tsama ke dintho tse re kgonang go change ho tsona. And number 2 ke dintho tse ntate modimo ha o ka mo involve tseo ke tsona tse ntate modimo a ka o thusa because qetelo ya qeto you can pray for your partner ntate modimo ke go pa o thuse motho ena hore motho ena ba qeteletse a understand le lentswe la hao le nnete ya hao. That's all. So I cannot say that to momamedi tloela motho because lena le ditumelo tse fapane. Yes ke a tseba ya frustrate. Yes ke a tseba it can frustrate because sometimes o tla ba batla moye o dietse dintho tsena nene wena o sa batla o kenwa o phatswa yena o batla o phatse. Those are the things that they frustrate but at least dina le mogwa hore le ka dilana le tsona ene ke a ba thusa batho ba jwalo. Dumelang, I am a no name. Tell me about situation whereby you can't discuss anything tangible with him. No plan, no nothing. I sometimes feel like this mind is below average. Everyone is doing things by themselves. Even if there is an event that I need to attend, I will tell you already when I am at this destination. Only if you can call and ask where I am. Our call conversation are below 1 minute every time. 45 seconds is enough. Yo. Enough. All right. Hey, doctor. Lenyalo le ke ntseng family le metswalle ke mathata. Lenyalo ke mathata. Dr. Lava, o bua ka nna. Kare ke anyala athe ke lata lori ya mathata. Ompolaya hankare ke anyala hape. Ke bone mehlolo lenyalo ngwaneso re fodisa ka lenaneo lena le re fodisa ka lenaneo lena. Hey, are jowe. Doctor o bua ka motho eo ke dulang le yena ke nna sabi. Okay. Motlakase le 3 November mo le simolla lenyalo la lona go le monate. O rute monna go dula mo tafoleng a jaaka fork and knife ka sa itse le dijele le diplastic. Lona le nna ka bana tse o tle bana ba ka dilaka ha tlhale ya mo ga ba bola teng go bo gabiše ha go tsa motho mo ha ke mathata. Emongare bua ndade. Emongare dumela Mhlekase le Dr. Novi. Ai nna ke la hlaka ba le ha 3 years of emotional, financial and physical and psychological abuse. Ai ndabaleka nyane and nere soka re nyalana ho nyalana nyane ka jene ke thabile ke senyele ke atlehile mme bana ba rona ba hodile ka mohau ke la etsa kgetho e lokileng ka kgetha bokamoso ba bana ba rona ba atlehile ke social worker le SAPS official wa bona. Emongare nna monna wa ka o rata jwala le basadi. Ha ke no ipolela ha ile o qeta 2 days a le siyo ha khutla ka Sunday o mpatla dikobo ke be ke hana ke re o tla fumana ka mora 2 days le yo ya ikunzi wa petela ke ne mongare ntate dumela ntate morutuaka monna o le shano le hlotse ya what's about now. What's okay? I'm going to be very honest to you. Ya bona mamedi yena ne ke tlo bantja gola ke ba mnate mara ke kopa le ndumele ke bu. I think okay, number 1 I've learned something mo mamedi hore most about to ba destroy ke boloi. Rena le boloi ba etsa ngore
batho ba lowa hore ba nwe majwala o thole hore o lowe hore a nwe jwala. That is why batho ba tshwantse ba eme ka maoto ba bate dithuso mamedi wa karata. Letsatsi lena ne ke rapella batho one-on-one tsa batho basadi ba nketsweng banna. A ke tsebe ke rapeletse basadi ba ba kae ba bua ka o yena re nkile monna hae ka meriana. So re na le bothata ba hore batho ba senywa ka botawa ka boloi hore ba ebe matawa. That is why le tshwantseng le eme ka maoto le batle le banna ba lona thuso bana. Hona le banna ba lokile ka bona le basadi ba lokile pampang ba sentswe fela ka bakala o boloi. Ya bobedi mamedi wa karata hona le banna ba ratang jwala ba ratang basadi ba sebetswang ka meriana hore a be jwalo. Dintho tsena ke ntho tse tshwanetse le ke le di emele ka maoto pele le ke lang ka qeto mamedi wa karata tsa ho tswa manyalong, because most of people ba ke ba rapelletseng le ba o today ne ntse ke sebetsana le bona la le ke la kena page ya ka le lo shebela ke rapella batho ba loweng ka sehlo ba nkelwang banna ka meriana ba o banna ba destroyang ka botawa ba etswang ka fela dintho tsena tse ding di spiritual mo mamedi ntho tse etsang hore re be maemong ana a hore le ka rawa. But ya o qetela nna e ke na le bothata ka it is the spirit of poverty and the mentality the mindset ya poverty. Mamedi wa bona ntho re shapang e ke batlang nna o tlokwala ka yona ke kelello tsena tsa rona tsa bofutsana. Mo mamedi when o nyetse motho ya nang le kelello ya bofutsana o ipolaile ka matsoho mo mamedi. That is number 2. When we play o nyetse monna kapa mosadi ya nang le kelello kapa o phela le motho ya nang le kelello ya bofutsana o sibulele ngetlanza, you are going to be very frustrated, because batho ba nang le kelello ya success, people who want to be successful, people ba batlang go achieve, batho ba batlang ya somewhere ka bophelo, batho ba batlang go change the background tsa bona mo ba holetseng teng, because ba bang ba rona boholo ba rona batho ba re holetse bofutsaneng re sotleng. So that is why rona re sebetsa ka thata, because we want to change our past story. Ke ske ka tswalla bofutsaneng be ke shwele ka robong. So when o kopana le motho yana le kelelo tshwanang le hao ya katlego ya success in ya batla go phela nka mamedi ha re sa bua ka bridge, ha re ke bua ka bridge, but just to live a good life o phela hantle le be le chelete le skela ka ima chelete le be le chelete ya dijo le thusang. Now when o kopana le motho yana le kelelo jwalo ya hao mo mamedi ya le tlo ba le mathata. Relationship kapa lenyalo la batho ba batlang go ya somewhere ka bophelo mo mamedi batho bano number 1 ba sebetsana le dintho tse ba distractang ha e tlo ba wena ya sebetsanang le dintho tse le distractang le mong, but because you are not alone, ha se wena fela batlang go ya somewhere ka bophelo, both of you le batlang go ya somewhere ka bophelo, then because le batlang go ya somewhere ka bophelo le tlo katana le dintho tse le affectang le babedi, le tlo affectana le dintho tse le distractang, le tlo avoid dintho tse le distractang. Ya bobedi ha le tlo bapala ka ditšhelete tsa lona le babedi, because each and every money eo le sebetsang le sebeletsa to build. If ke na le 20,000 le wena na le 20,000 mosadi wa ka ka mantsoma re tlo sebedisa, doesn't matter na le 10 wena kapa nna ke na le 20 kapa nna ke na le 10 wena na le 20 mo mamedi hai kopa tšhelete yona e fihla bathong ba batlang go ya somewhere ka bophelo ba batlang go na ba na le ditoro mo mamedi, they will never use that money ka botawa le ka lo ba pala ka yona ba lo betcha basadi ba tlo sebedisa tšhelete to build life ya lona, because le batla bona life o better life ya lona, le batla bona life ya lona ile right. But ka bo madimabi we don't have those people. Re na le batho ba na le kelo la bofutsana, le ha o ka nyala mosadi ya na le kelo la bofutsana o bo mo jwetsa re baby ke na le 20,000 o sana ana ka week. Yo he wa tswa bile ke ntse ke batla wiki ke bone bile hona le di wiki tse cheap online o na ka wiki, because ba futsana mo mamedi mosebetsi wa bofutsana ke hore re ske ra ba le next. The problem ya bofutsana ha bo allow motho to have anything. That is why most ya batho bana le kelelo la bofutsana ha bana next. Most ya batho bana le kelelo ya bofutsana ha bana next. Mamabedi a kena taba hore ba sebetsa hakakang ke di hard work tse kakang, and bafutsana they don't mind to lose, ha ba tsote lose, ha ba kgatha lose la ba ka ba lose ba mind. Ibile bafutsana ba tla ba o bolela hore ha gona le ke ka tloa mona lenyalo lena la le ke la fela nna nka ka gotlela hae ka lo ba skatane bile nna ke hotse ka bokatana ke mofutsana yo. And mofutsana ya jwalo mo mamedi there is no way a ka sebetsang ka thata hore le tswele pele ka bophelo ba lona.
ke bana ba re nna nka pa ka gale ebile ha ye re gaile re gotse ke le sekatana nna nka pa ka lo ja ka lo phela bokatana ba ka tswa o tsamaya baleka ya tswa batho ba sa tshabeng bofutsana ba sa tshabeng tlala ba sa tshabeng tlala le bofutsana yeah because laba ka baba le monyetla le ha o ka sebetsa le motho ya la tswela pele la achiever but motho ya sa tswang bofutsana ha mind o raga nna ebile ke nana re di rekise kapa a rwana kapa ebile ha a rwana ebile nna ke mind o qala fatshe and every time motho ana le bo yana le kelo la bofutsana o yetsa dintho tse mo le dialang bofutsaneng ke kopa o ikwala ka o tshwara every time motho ana le kelo le ka ba monna ka ba mosadi ka tswa rena le banna ba sa iqenehele ba jang ditšhelete tsa bona ka sehlo o je tšhelete ya o le banana ba bangata because a o iqenehele ha o tshabe o futsane but if ne le monna ya neng a tshaba bofutsana o no tlo nka tšhelete ya hao to build your life so that bunyano ho sane le tle le phile better wena le family yao but when you live le mosadi ya sa tshabeng bofutsana mo mamedi o ipolaile ka matsogo tshwana ya o phela le monna ya sa tshabeng bofutsana o ipolaile and ka bo madimabi ba bangata batho ba sa tshabeng bofutsana ba bangata le ya ditseng pela hawa ke bona na tsena mamedi a botsana ane bila ba khathale mo sibila ba la la le ke la kwatela la se ke la buisa na mind la le ke la dula mona ho sina plan ho sina achievement a mind ibile la le kopane le qoqa ha ona mohlandi tlo buang ka di achievement le di plan because ha ona ntho ha ona ma batla mo ya teng yena ka bophelo qetile ya bezo ke be di fela pere fri ha ngre nyane ya le shome na le wena tlo tla re fella mona doctor abutwa ka ba o fumana ka 073 202 9079 yo nna ke botsama mpe mohamedi bofutsana gore ke buile ka life ka re life ka o phusetsa somewhere ka ba ka re o kampa wa lwana le tse ding tshwantse di lwantsha maro ska ba wa iphirika now tse tshwana le tsona tsena ke tsona tse tshwantse re di lwantsha we need to avoid dintho tse re isang bofutsaneng we need to avoid le batho ba o phusetsang bofutsaneng we need to mamedi qoba mbalekene nka mo balia hoseng mo mamedi nna bile ntse ke batla ha ba se ke hlotse nka baka lo batla fada train ke batla ba fada ya kotsi legend of the father of the of the kaka because I don't see myself not unless life ke ne phusetsa mora hore ke khutlele mfutsa but isinna nna le motho re tshwarane re nyalana re qetile be re tshwarana ka matso a bang hula re kisa bofutsane bo ke tsong ho bona mamedi nna ke tswa bofutsaneng ha ke ba fetse nomoro tsaka ke 073 202 9079 ke repeat 073 202 9079 ke a cancel ke dietsa ka ofela marriage counseling ke a nyadisa ke a invite wa ba tla etsa manyalo o etsa eng invite ha ba tla ke tlo bua ke tlo ba se bui invite mamelo a ka ratang ke tla if di couple le cheat le ntsena ma le dutse somewhere le batla go qoqa ke tlo share le lona ke tla tla mamelo a ka ratang don't care hore le di couple tse 5 le 4 le tuletsa ha monate le dutse ha mang le cheat mamelo a ka ratang nna I'm willing to come re tlo share and then re thusane wena mamelo a ka ratang nomoro tsa ka ke 073 202 9079 o kala ma taxi a face 3 kapa face 7 ha o ya kerekeng ya rona bo re fela ke kerekeng ya Pastor November pela shop ya madi tlhabela face 3 kapa face 7 o bo re ke kerekeng ya Pastor November ka koloi o driver ka re Grootflei o fita Limomolo o fite mo Greek ba ibita you safe pele nyana mani mo mamedi straight o shebe ka left o tla bona shop o mamedi ka rata shop yeo ka left ya ena pela yona ke kereke ya rona yena ne structure se so mamedi ka rata let us avoid dintho tse tlo re khotlisetsa bofutsane because the sad part ka bofutsana gore hona le batho ba ile ba khotlela ho bona ba bile le chance ya ho tswa ho bona and ba bang ba lona mamedi ba bang ba lona e sele ho tlonka grace ya ntate modimo o khotlele back to man mono le teng because ba bang ba lona you had a great opportunity ya ho tswa bofutsane ka lenyalo
lenyalo la hao, you had a great opportunity ya hore o phele bophelo bo right, batho ba petse mo mamedi until we iphumana o kgutletse back to bofutsana. So let us try to avoid dintho tsohle, and don't avoid dintho tsohle sa avoid, especially tsa bofutsana. Avoid le batho ba o phutshetsang bofutsane. Mamedi lona ba jang ditšhelete, lona bo ntate ba betšhang ba tawang ka ditšhelete tsa lona, mantswe a ka o qetela fela ko ra di iqenehele, because ho ja no senya tšhelete eno e le rona le motšhini o etsang tšhelete. Ne ke tla o hlompha bomme ba bangata ba bapalang ka tšhelete, le tsamaya le bagotsi ba lona le nwang ditšhelete, le bapalang ka ditšhelete. Ke re nna ha le iqenehele, because ho ja ne le etsa dintho tseng e ba lena le metšhini e etsang tšhelete to something else. I can understand if bontate Freddy ba etsa dintho tse ba ka di etsa. I can respect ntate Freddy because una le metšhini e etsang tšhelete. Ke tsena ona le di-molo, una le di-complex, ona le eng. But runa mamedi ba kobo di mahetleng, ke runa ba ntse ba senyetsana nako manyalong ha re qetile frustrated ebile re emisa maphelo a rona. Kopa o tsamaya wa se khae mamedi ha o tswa jwang le ke re ke tla fella hakalo ka ditumediso. Thank you guys, thank you Nzonibona